أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم أنتم كونيني نعمما وستين قرمون كونيني وترنكن دانا يوغما على يغرما وكوين قرقرنتي وكتغسكم أنتم كننغ هالي ولا لقكي وغرا وران نخبي حرصا وندنغي تاي ناسو آترون كما ورا كوين ننتي ابن أشرف كان كعب بن أشرف يا agara tora bekinya silaminunga kare yagama Allah hare aru silam yagaru ti sugenga are nene lungenga kembirenga akun siga singa ni himbe arakenga di na sawabunya Allah hare nemando kisenga kama ara horen jogen dagandi kembirenga soro karage bega girina ndiga kanema ugara nege migo katane na ayun kulan kutuna lakin Allah harenga kembirenga ora ken kabaren sawu ataron kama kembira Kabu bunil Ashraf akara halle kembira Allah harenda digame tanakoni nan toki akalleke ken digame qoto yahudi anun kama mu'siri na sawabunya Kabu bunil Ashraf sirebe gani asgran qorin yahudi anun ma mu'siri wa digantuana yi sehentuana yi ay sugana kahana yi kembira Allah harenda kandigame ko Allah harenti man zafirtum bihi min rijal yahud faqtuluh ti ad islam ni kura agana siratana kita gili yahudi anu nyuwa himenu go qomi Ka'b ibn al-Ashraf menu himenu go islam nun torno tinnenuwa go islam nun torno go sugen saka islam nuwa tagana metana kita tigemra ta qarakari ala arna ordun kini sira sugana Ka'b ibn Ashraf qallake menyana ana kari alla rengra ke ordun kini ke qoto yahudiyanun kama gili kenga ya bane yahudiyanun itoyi kanu yarsa kebe gane arande funwa yara arande funsu sigindi ke wakati arande funga yuro islam bero mena wana me ken ko wal mangora ankara ira ken su ko manten sigindi na sawabunya Ka'b ibn Ashraf akallenga butun kutu beriya aken sirai ani horoban karanga noni kennanga hale ayme duran karangan kahanayino anyanta ona karangan kori ikanga serani ora ko innanti Allah yingara yurbe nya awar jagandi honya ma islam nunga kata kennenge na kenkita na kari yahudianu keta i ho ma hakarata ngini dui kira to kenyer san nanti ja Allah haren kamana Allah haren inga yin uwa junde benyana aro illa dinde benyana kunya sumana nanti Allah haren kanunte nyawiya ira to kenno ko inna ja Allah haren kanunte mayya Allah haren kamanu musalaha kembere suka manten kanu ijote arande fungo horo islamin na ke wati ira sigindi yahudiyan suka manten to ikara budungutuma bala haren begara ke digame be ko nanti islami ho angana sirata na kita himbe go ibn Ashraf golle ke menyana anna kari kinga nya kenna yi sahaba yugono wodi kenda muhayyisa radiyallahu anhu arayken silama amadalla arayken silama muhayyisa radiyallahu anhu arayken silama amadalla ala renga yake dame koni arayken silama on ta kurmay man ka alla ra warjaga liman kawunya sunu men mu'siri kemra kendo yahudiya yoni golin dome ken yahudiya komarsa qore nabri gumi qore wodi kenda ibn Sunayna kenya huda wati kenda ibn Sunayna kenu muhayyisa yani golin dome kembere ngam ibn Sunayna kan yahudiya bure
wa ken kana Ka'b ibn Ashraf ge golle be nyana aken kana ken golle me anyana anya laren kana tin nenenga anya laren kana sugundi ken kana ajukumbure ni mosiri kata Allah harenga gela laren ko ni gara ke ko nandi sira suga na ke golle me nyana yahudiya nundi islam benda kita annakari boken nayi ke islami go ken muhayyisa rai ken islam wa madala kembra ken kana ra ke diame mara I haqarendi kembere nga aken kari mogon surondi ganyukundi nande kata yahudiya komarsa kore ke ken bun sunenai adiya katai ni dukkinai magawa kalli ken adiya kari kembere nga gara kari kenayi ibn sunena ken dai muhayyisa ke agranyugon kanano wadi ken da huwaisa ken granyugon ka ke mai ga salamawo ke be gani muhayyisai kenya nyi ga salamawo ken qone kemera girengara khaware mu nanti khona yugo kana yahudiya komarsa korege kari ne komarsa korege ar muhayyisa ime golin dome ar muhayyisa dema komarsa on kilen mosiri anyi voyazin ta gorenga anyi ra yukun ko ta gorenga wani gandi ni akontundi kemrenga kentla na ken kare kari girengara kemugo kemalungo girenda kenno ko sui giranyugo ari jonko khona yugo ke ken muhayyisa ara katu aro kainde ari jonko ti katunde aro kainde nga awtini angen no ke kalli ke ara khair be nyanda anyi men tahara hakatu andu nga kalliwa wa katunu wa kana ataqamu khone kira ati amma wallahi la ruba sahmin fi batnika min malihi ati kunati allai ati katu en gabe nyaw anken no wondi katu yake asawabuni yahudiya yoke na burenya kiyani bun sunenai anna bureke sawabu na kato en sauna no woni na sawu ya khairi be ga no woni anyi men ta hakadu ari ko ne ke be go mosiri katunde aro kainde kembrenga kenga ya katna no kainde nga dumbu watibe ko ne kira jabi ati gira ke da ati ngira serebe ga nyamari ti ibn sunena kallenga kinga Allah harenga ati kenga ninge nyamari tanke yime kallenga wallahi ntanto kono ngankali ati ngankali giren tara tangin kalango dunin kalli angira nenge ati ngankali te kalle bana here aga na nyamari tik aga ni nyamari tik karamo be tinan kari karamo be nan kalli ken karamo wari aga na tinan nyungula nya charo bakanga na kiyanyana aga na tinan ka hanyara nondi na kiyanyana aga na tinan tanu ya charo na kiyanyana ati ngankali ken bana here aga ni nyamari tik karamo be na kiyanyana gili kinya girendi iya ren dasari ara khen muyama akabago kone nga kata sagoni ke na ke koni kira mobe ken kala ni kone mi salama ona madala giren kabago kemira kone ge ken no kusui akosa gara suge wonya ara suge go ko girekera ken suge na kangai ati yalumu bun ummi law umirtu bi qatlihi la tabaqtu zifrahu bi abyad ba'dibi husamin kalawni al-milh أخلص سخله متى ما أصاوبه فليس بكاذبي وما سرني أني قتلتك طائعة وأن لنا ما بين بشرى ومعربي على كسوغا كو غريكرا أتقام وسوغي كري أتيكي مارمينو كماني جراغي تناني serebe gari kenya marti bun sunena kallege kinga ni kenya mari ti mare me keme kallenga ati wallahi inya kalli ati inyi kaha utunu kaha kulle himbe chen ko denga ni ken utunu na kenya na katu itaron palle koti ne be ha taroke halle kinga ni taron tinga inya katu ni taron tingendi ti kaha ke ati inya katu ni kaha ya kaha be aqul kullenga ni akiloru annone ken ko mi sape mo ati kaha ke unyante ona amelago ni mosiri kare intai unyante ona amelago ni mosiri ati biro igana jonkoi ne yate kaha ke maya agabi garangutunde kemure na kanga birambe igana kaha ke jongo himbe tiwa kutunu kaha ke antasika na wa kutunu bakanu kembrenga ati marme ankallege nda ankari na yingin duma kemure ni makarabe ankallege nda ankarin sagonyi mai kembere na tanti kenya alini himbe go busra aro ma'ribi na
busra kenwo shami ma'rib kenwo yamani kunno mena sagara be gono haranga na kempaga na burenye nanti ina ken na bure wara an kalleke bateni inta kenyana na sabunya serebe gara I wara an kalleke igo kenya mara khanem batunu mobe kenya ya wati be giren kabako giren sehe a sehe ken no koy ate kamo ati wallahi inna dinan balagha bika haza la ajab inna dinan balagha bika haza la ajab ati dina be garangen kiyandi ke degere nan kusa garanyi la ke wucine na Allah halan suyila an darura lenki ni sori ni me tigen dine te kabako ken dinari te kabako ken dinari kenganya kebe gani giranyu gonga asawu ara wurdanta nu ya anta kangana aw mir ni qoni ga kabako nay dina kiga kata yilla nan ke kella halal mobe ken huwaisai akabago Allah garu ati ikhoni ka garu dina be go sirenyi lana kundu tigembira tike me wono ken dinari ken no khusui adakata Allah renga ta ashhadu Allah ilaha illa Allah wa annaka rasulullah akana salama wa Allah honan sirawa kama ti salama wa na sabunya qone ngara liman ka obe kita aro aga yille nan ke degere be ken sawi na girani wo yime salama wa ken ngani huwaisai kembere kebe gani yahudiya nuwa gili kirana ga karana toki ibn asraf kallenga yahudiyanu kanu ijote besu sabati karaketa kebe gani sallamba kenga ira kella khawara bo makan gon khana khibaren ken makan gon nanti serebe gari ken ibn ashraf serebe gari maka nali sugen sawni badir dungonua namu ikama mosiri khibaren ken makan gon nanti ti ibn ashraf turakari koy nanta kara kenga nya kenda hokka hu makan gon khana sununga aro ijote sereberi ikun unkara hurun tiga na sugen sauni ya na diganga gabe koni nan da lare ni sabon na kenkari kendi makan kuma kenda hokka hu ifujunwa kemrenga ibn ashrafu ken kabare le garke mo arke be gani yahuda yon kana jagunda na qore komar san qore ken kahana kalle kelli tokai ken ibn sunaynai kemra yahudiyanu iratu ja Allah haren kamana musalhaya anta kaniya kemra kunya rasuma nan Allah haren o kamana kaniya Allah haren ganyu ladini nuwaju unya hayni nanti Allah haren kanun tenyawiya khagili keganya iratu ja Allah hare hanganga ari sembe ngara anta kaniya gilikin yahudiyan suru duriga su kalme ke wati noni isu kalme iri duriga ke wati noni kemra o maremu gajane bega toki ke ibn ashraf kallem palle gajane bega toki kenga wati kenda ghazwatu buharain kenyan toki ke ghazwatu buharain ken gajane Allah harini me ara kamusi kisere ara kenya monsuro ni ken gajane wa ken gajane anya arabiul lawali qaso anya ken no were gele hijra nsino sikaninga kemrenga ken gajane Allah hare imanya gajen ke yungmenga Allah hare imanya gajen ke yungmenga kembra kamusi kisire kenyam bugunan kai ibu qasor bi wada qasber arabiul akhiri kenani mawlulun qaso ngana kara qaso be go tokine ken arabiul akhiriya kembrenga ubu ken qaswari ibba ken sababu na kankai ila mu nanti kebe gani banu sulaimin konga igani ga himenu gajata hana ga wuru ira mugunan Allah rena mugunan ti kunda jama gabe ka homa me iwoma na lim madina take harsa ora ko no wala la khidan tonde ban sulaimin ko ikungoli la khanye kenne yana mu nan ti debebe hagu ora kana gai na buru ada wanu ne riga gai kembre igol la khanye ken ikun kara ko nan ti Allah reno kebe hay kengan islam awge kengan hankan kita awnya sawe ne kun kaba ikene ge ken sawra iku hatu su ikun perenteni ni monsoro nan da chu Allah ren kama kembrenga akhbaran kin Allah renga nan dibban sulaimin koku immo soronte ni tahilanen qahanai womna nga qani madina kama kembra ken no kusala arna kamus gi sere ka homa me Allah harin manya kureke amirunga kembrenga Allah ren diga magora idingira ke dingira be woti buharain Allah ren diga nan jongo no kin hizajin jamani no ngere buharain bo Allah ranya igra Allah harin len qibare mu iri jama gabensu isanqi iwuru isanqi Allah hare ndiga nan ya tawu itaw dingira ke yani buhareni Allah ranya gajere manya na sawu ya ban sulaimin ko iri dumundu tahilanan qahanai
kembra Allah aren diga tawrake Allah aren diga wucuno kebe gani jima arabiul akhirin qasonga Allah aren da ken kuten tawo nan tlana jimada ula Allah aren da ken qason khana tawno ken palle Allah aren sage nali madina Allah aren sage nali madina bo Allah aren sage halle nali madina sa kembrenga a kenge muti kunenga atinga kembra quraysunu kun kahana voyage watinya ni kunenga nanga sham e voyage watinya ni kunenga nanga sham ora ko nanti badir gajangi asawabunga kite himbere ken quraysunu ikunen voyage ke iganyira sham Allah rengare qibare mu Allah rendiya nanti wara tari kane ke e voyage ke ayungume ayunguma onyi koma ken tanga ken Abu Sufyan bo Allah ranya Allah haren ertari honne idan ya Allah haren kaneti bito hilime kembrenga Allah haren sage Allah haren da sere wara ne khibare mundu isaga wati ngana kiani tuinari kembra khibaru konano khibar munano da Allah haren tuini nanti saga watin kin Allah haren giri nanti wara tayi kane kenyin sababu yaliti badri gajanga ken sababu yaliti badri gajanga kurenyi me sere sete nyime ma kite qari ka badri gajanga koni sababun kite kenyari kembra kenya hijira nsino hilandi kembra ken kanjin hayni kinsa makanko ira meka homa me ira eronya daru nadi watikeri i era nyonguru kanga kama igane munana voyage na ndira sham iwo yungume ya tawne hina iwo sera nyana yungume nga igana gemu sere nanti kene yungume nga kembra iwo kidena qalsunun homa me na serdanda no delege kungo digana qoboni makango guita ontenyi qallara kama wati no hilli kenya nyuma kenya programmente nyuma kune ngati iwo voyage ni nandiga shami mule ngati iwo voyage ni nandiga yaman aro habasa kenya Ethiopia kembrenga ko voyage no hilli isine musakan sunyi baka kyari kembale makani debai unta tipi unta hatana unta tipi jango na hata kembran igole ibraru kenyi jagunde kai wa isine musakan sunyi baka kuvazi tanu hilali kenya sabuna qur'ana yimerti ke iro ke gille maangutuma qur'ana nta kamo qur'ana nti li ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf صدق الله العظيم القرآن تخمو أتي قرسنو إلا دان صابرا إلا دان يعني إجلة مولين عتين جلة نندى الشام مولين عتين جلة نندى يمن أرو كونين عتين جلة نندى الشام كمبرنا أتي كيس صابرا سا كراكي كومبي كما كراكي مبتو كمان بي أغرا يغا نبكا دولنا أغرا دونتنا عوني بكا كننا kembra ku hili ku voyage tanu hili ku nema qoray qurasin ku kama ka umayatu sisani Allah rengara voyage kile ke su ko manten kutiya iratu nanti jaja kenin nemaye kembra ora mewari ira ereyonya watibe ira safwana ira kenya yungumenga safwana bun umayya ira kenya yungumenga kembra ira kenya yungumenga watibe kendo dangan ati o voyage ke kote ngare antaganne tina sababunya Allah hare nema ndo kisenga kama ogo voyage nandigaro nokube kinga ni halakin kilenga kinga ni sahili mangenga Allah hare ari sahabanu iserunta nyimene no wati su Allah hare nda serego warano kena korosneya kenna nga logo dangido dewbenu nandiga kunsu ka homantendo Allah hare nda sulhu le maonya nantuma megaja ira sulhun siti iro mena iwo dangido dewbenu kunsu ka homantelo Allah hare la hiro noni kembrenga o qalle ke andani ira ke safana gara ke digamen koni watibe magan gondi keni tungwi iti o kagille keni wajibi ondiga ke voyage gana dangoy awnyana sabu o manankuyu nyigana kembrenga o hay fera munogora mowe magan gondi on hakarlan kawma me o gora mobe oro ke voyage ta ke gano sori awnyana sabu ina qotello o maganya sabu o halakini kembrenga hono kenda digame mundu ila digame kini kenga kembra ken to yani al aswadu bun abdul muntalib kense he kende safwana dangan
ati ke khoni ike o kille goto kille gono ogane munanda sham on garo kinga ken kille na kangai ken iraqi kille on garo iraqi kille na on diga man qullati kembira ogana lato ma madina kimba kamanga wala don madina mosir kembira o kidena kille mo ni na sham kille liga kenni kille khay kille ge mun ten mosir kya kembira kengara kendi amen koni ay suti kenni tungu kembira uti ken nangan ange bagara kille be ko anwo seretu himbe go kille ke tuwa an seretuwa kembira kebena aswad bun abdul muttalib ya ati tungu yani ati wo seretu ati yugo wono gili banu bakir bun wa'il qabilandi kenyugo aw kille ketu aw killentu kebena ira khin kille ngaro shamun kille awasu ko mantentu kenyugo to yani furat bun hayani yugo ke to yani kenga ara ke koni wati be kembira o kitenan kinye kenyugo ken furat bun hayani na mo onkara ira na buri gabe ko ma men na kella wara dangane nanta kenna ngaruka ne ana ke killi mununte ana ken koya kembira kenya killi tuana a kenya killi koya na ken furatu bun hayaniya aqana dungi atike be ne iraqin killenga iwa killi mununten sutu nanda wara mashami wa suka mantentu kembira gemutu garundi ira kenkine kebe gana khurasununga ili mo onsoro nisa yomuna nangiri kembira qawaren kin alla harenga khamo ho dambe sababu nyawai qawaren kin alla harenga sawumbu kori sahaba yugono wadi kenda Salid bun Nu'man radiyallahu anhu kembira kenni silami qala harengi sirunga lawati su khibar munenga angayni worno kahirun do mena ka kahirun tatu nan islam ne kembira Salid kebe Salid bun Nu'man akenyi tawnu yigara yoy yokumna dlomini tarko gumunda ko nan dike wati nayi dloma harami hina kenda dloma harami aro makanke wa quraysi wadi kenda Nu'aym bun Mas'ud kembira kenyi kahiri kendo Sayyidina Salid bun Nu'man kunya itaunu yigara yoy yokuma dlomini kembira kebe Nu'aym ya kengani kahiri kenda dlomini ma aha qaringo sakarnu birambe agara dlomini nan suwati be iga gemu kanne beri igara gundole ma oyiro mena ira gemu kanne kinya daruna diwani kembirenga aga suwati be ala ken gundo kanne ara suka manten koni solitira ara konara ti fatambanche nyarenga ara suka manten kara sirebe gani sete nyungumenga kinya safwana ya ara kenka tukenga aro safwana gara digamu be ko nande kote lo kilendi keta igo dangiro kilube no kunsu kahu Allah harenga kunsuro Allah harella hirunno woni ara kenka tu kunsu kahu mantenga na sawya al aswad ken khana gar haqalla be ko nan tundiga munmuro iraq bangina ar khen kati ken su ko mantinga aro igara serebe tuga ken gora kilen koya ar khen kati ken khanai kembirenga kebe gani ke yugo asunte ar khen kati kusu ko mantinga ken Nu'aymu ya kebe gani soliti ya ken gari tarongui na diamu kusu tenka birambe agara diamen qurandi na kona bangani na fatambanji kembira kemu lengiri ni setu hongutu ni tantawni nande kata Allah harenga Madina nemando kisenga kama nande akware ke sawu Allah haren tarun kama nande a qoresunu yomna na kili kurma buni de kebe gani kili qasenga yomna na kengara na sawunya kanne alo jote kembira na akitena lokbare nya gani na ko Allah harenda nanti womna nder iraqi kille yomna ndaro kenye kembira ira serebe wari kane kili kingo kilen ko ni akeni furati bun hayani ya ila kenya wari kane kingo kilen ko ni ya kembira ira qabaran suka humantende tay Allah harinda kenno qusui Allah harema bila kasmarari kenno qusu Allah haran kusagara kurele mane go kahumame Allah harinda kurele mane go kahumame kamesere me haqi Allah harinda kenya kahumame nemano kisenga kama ara kureke yung maunki ni koi Zaid bun Harisa Allah hare nemano kisenga kama ara kureke yung maunki ni Zaid bun Harisa nanti ani tantawni ana serku sama pasi ira ko nanti wara munumune ke igana diga man qullate kebe ni Madina kimba kambangenga ira nokuyo ko nanti wara buro nonga kembere okitena killega keno Madina na latu mosir kembere kinga ya wata Allah harenti Zaid bun Harisa nanta ani dukhoto ana serku sama nasa wunya Allah hare ne manu kisenga kama badir ga yin sabunga kit himeri igani ra sham Allah hare ndi isabanun giri nan da ta'i kane ka ira Allah hare ndi sabanun sama honne kena yu dangi tibito hilime hakai ken sawre ma nyorri
ken sabura Allah are ne mano kisenga kama harako Zaid bin Harsara na qotoni ni du qoto ina seriku sama kemra Zaid khana ri du qoto ma igra no kube ko nanti wadangiro no Zaid digi samano Zaid gar samano kemrenga Zaid ra i jongo seriku keta yo kama na mege musa Zaid yo kama na sage kati kunga kunga kama na li kemrenga anga jallema aga udangiro no ko misali ngo qomi misali ngo hime qomi serunga fama misali serebe gana rabba mango aka manenda kille munmunundi momo atigena igana ke kulkoro watibe yokite na kille tlemun teliga na rabba mango dongo ange ngosa na nga tauna du kulkoro ange na sama kulkoro dongo ago bagaro kille be angosa ranjo ko anjongo ken kille aw kamana megem misali ya ke mowari kembere to ke mowari ma iro zeri goni katime Omar mu kebegani Zaid bin Harisai radiyallahu anhu gili ayaran koni ga sawu seteke kama setebe ayungu maunga wo Safwanu maga ayaran ga sariya bane ya kusagara igemu titakbirunga yokmanti Allahu akbar kenda yin Safwan har Qurayshun kutu inyi gara sima nanti kembiri ku hay qenonai qenanu benugo ni qenuya qagili igari igemu titakbirunga yo kamandi Allahu akbar kenno kunyani ega dankanawo nanti ke hay Muhammadu kapallemuye kenno koy uma yari munderari iri halle koy iranya sahimme ndai jonko ira bekita kenwa wurun asuri tantirndi asuru wuru sagene nan sanki kebe gani nabure be gani setekeri i halla koy na kento bane sura idumundo sahabanu katoki ya nuqata kebe gani ikili koyana kei kingani Furatu bun Hayanu ya sahabanu ndi kiten sauken kama ira kelliga ira kemmana burawu gili sahabanu ngara kemmana burawu aken kayani kili koyana boyga buro kilebe ken ira kin kileke Quraysh nukunta ken kiletu mosri ira serebe tuwa nandi kenna kilen koyya kingani Furatu ya sahabanu da ken kariga kita inya himbe jongana koyro bangebe anke ngono maka bange munnusa kita sanki me siro sima de rokille Abu Sufyan ime setekeri Abu Sufyan aro Safwan aro jama gabe gile Quraysh nundi o mahari du firifiri honne nanti ini gemuti gajanya ai gile khoni gar gemuti Allah akbar konne Quraysh nu kema kute toya kenno khusui o sanki iwuruna ina burunto aro i marsandisinu tar hugumunda ko nanti silaminu kiyani Zaid bin Harisai nan ka hukame serebe go kapai kembirenga tura na burebe kita keseteri ti goro khulle nyime kewo geme tankarage wujunu dirhamu tankarage kame wujunu dirhamu miato ala fi dirham kame wujunu dirhamu ira Kenya kita keseteri kame wujunu dirhamu ira Kenya kita keseteri keni naburi gabe kame wujunu dirhamu keni naburi gabe nan ka huyo kuma marsandi singabe gabe nyanyar yo kisiren gabe na sabunya Quraysh nuku igana ira voyazi iwo yoku yugo no qobono yora kungaga igana kinye hotana no qobono nalti kunga Makka kembere nga yo ken kahana gabe nyari kembere nga Allah ren sabanu ira gani man gabe nya kita keseteri isage nalikata Allah harenga nai kebe gani killi koyana kiyan Furatu ya kelli gantengu ma kinga ya wati be Allah harenda ganima ke tani ro mena ara tani na khumsu na kembugari kinga ne ganima tani karaganiga kinna Allah harenya khalle aro amaren tinto aro miskinu ndo yatimelem ko mi Qur'ana yimegara ken sabati ni mobe tar ko gumunda ko yenante Allah harenda khumsu mugari to khumsu ngemu tampile wujunu dirhamu khumsu ngemu kenye kemra ko tentan sege wujunu Allah harenda ken tani kame serekero mena taban mare sura nabur gaba kita aban mane sura nabur gaba kita gilikira ya wati be Qurayshunu iga kanu himbe umakisai tibalenga kemma kananti farin sahabanu ti ira Qurayshunu ligile mawo iri kita kebe gani isetenga naburu ira kunkita ke qoto Qurayshunu kama qote suqemba ke qoti kama mosiri kita Qurayshunu killu hili iri jongo yake miri kenye hinu hili indunge kundu bane wajibi indunge bane kumpinu hili ne kangai iratu nandi kebe haigaru kita
kere kitati imenu tonyanden sawabuye ira Allah harendi sahabanun toro ira honu kari na honu nabureli ya na honu kanun gaga kembira ke qote ha yari kitati ken sawabuye amma un sagere halle ina tonyanden la khawara india sulhu nyairo Allah harenna kenni kile hana walma kile hilanina kangai ini dokoto india Allah hare ken islam no india islam awla siri mekutu india islam awla siri mekutu india Allah harendi sahabanun gajanan katiya na islam awon bike mera khawara ko hinu hilli ko ale sigi iyagen kane wajibi na bane utukuri ka kebe gani sura en killenga qure sunu makenga re kingani sulhun killenga o makenga re ira kamba karlawto kingani undiga Allah harendi sahabanun gajeni du qodo ina salama o kemera khawara pew kingana ya iddarun taw qase kenna sagiya iddarun taw qase kenna sagiya ira kempa karlanya utu kemera hakarlanga uti aswabun kita kangari hono wati kena Abdullah ibn Abi Rabi'a kena Quraysh nu yugoy aro Ikrimatu ibn Abi Jahali aro Safwan ibn Umayya aro Siretananu Sirebenu Hawanu ga kara aro himbenu Manu ga kara aro himbenu Akhinu ga kara himbenu Remunga kara Badir kota kunduru durunya haiga kahoma me na tongen taundi durunya kahome na tongen taundi keta iwo erenu nyana iro menawa iti medanganni ti anatu nanti Muhammadu arangu masiba gabe asere suganinto ara kunkari Badri kota kembirenga iti medanganni badri gajangen sawabunga kite himbere sete bere Abu Sufyan ga sete be yimendi setenga kisi agara harenga ra Badir dunkonunga nantun sage seten kisi ugama dunge ugara gajange ya masiba ngaru kita kingani masiba khorenga kemira Abu Sufyana adiyan na bureke kingani seteke na burenga adiga gardi daru na diwatindi ama seresu na bureke nei adiyan na bureke gardi ke kotara ni na bureke gardin tengono kemira uti medangan na burebe gardin tempaino kembirenga ona kenna bure tononu benu gawari ona kulli ona besu na buri men sagai tono be gawari ona ken ka huma me ana gem haqqebe ona gajange mon surondi o sekon su ka humantenga onde akenu Muhammadu ari kapale munga Madina na salama on pi mera khawra pew kemera wadarun taw qasena sagoi kenga ya bane ila haqalla mutu ke delegaso ora ko ina dis rebenu gani delegaso ke yumwa ken Abdullah ibn Abi Rabi'a aro Ikrimatu ibn Abi Jahali aro Safwan ibn Umayya aro Siratan ka kwani yumwa girina ndia kata Abu Sufyan iti Abu Sufyan dangani na burebe gardin tempa daru na diwatinga kinga ni seteke kembere haqalla bego okui katanga wa munama seteke atono ona kenka wame kebe gani naburi yime ona besu naburi yimen sagai angara naburi haqqebe warra vayazranga ona kempa ke saganga tono benuga kite ona kun ka homa me ona gajange mon sorondi ona qenu Muhammadu ari kapalimunga Madina ira kya koni Abu Sufyan ra ira ke koni Abu Sufyan dangan ken qusui Abu Sufyan girnan sigi ati aga ke digame beko keninge me haqqallanga wange dungeti wange bana here ngero banu Abdul Manaf qabilan siru osu ko manten dungete kebe ganin naburen tononga o ya hekendi kinna yana gajange mon surondi kemira nabure yime kennan kine Abu Sufyan gara ke koni bane Quraysh nuku darun tauna lira waso hina lira bo qabila nyungu men subane manen girnan sigi kenwotini a hayra haqalla beko nge dungetai wambane hinnen qabilan siru osu ko manten dungetai qabila nyungu men giri bane na keko ma qabila hogo Makka qabila sumato masus ko mantenda Abu Sufyan diga meke mengo kemira iga hanqe ken kama wati be nanti ina tononu ina kunka homa mena gajange mawsuron tikira kemira ga tonon jate bakan naburi yimendi tarku gumunda ko nanti tono be ga kite ta gabo mosiri tono ke ti naburu kuleme be ga kite tononga ta diga ma tankarage wujunu dinari kenni naburi gabe ya dinari bani sefa nangana tanna ke misali ke o geme tambile wujuna dinari bani o geme sefa tambile wujuna dongu igun naburi ke valeur de ma tankarage wujunu dinari kesu ko manten dangi hale itlana volontaire ka hana rakhemi
ira volonté en kara khemu serebe no garo hokka pai I mera nayuma karabe aha anyime ahimbe goto na nyimere anna ken ka hay kure mo nan sura itlana ken kara khemu tar ko gumda ko nanti urana bur gabe ka huma me gajani ke sabra ira na bur gabe ka huma me gajani ke sabra ken sabuna qur'ana nyan ka ke khibarendi na kubberu yagra na burebe ka huma me qur'ana ta qamo qur'ana ti innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasra summa yughlabun qur'ana ta qamo ati serbe no ga kahir nawo tiwina burenna faqatini iwina burunna faqatini ke sabra unassirun kaba baka alla kilema ati wajibi yani wonna burukunna faqatini awonya na udangani nimisai wa kempalle kata ngonyaniya wonna burukunna faqata awonya nuran nimisai wa kempalle kata ngonyaniya alla ke koni suratul anfal ke khibaren kama kemra omaremu nangiri ke na lawaramma o hay lengi kota bere na lawaramma kota rintundi seresu angana na burenya kahumame tanwo dinan gajanatai a kembrenga ke qur'ana aya ayran kambengo khirnan kamare seresu wana na burenya kahumame tiwa dinan gajanatai kembra ke qur'ana aya wa qarnan kama wa ayran kambengo khirnan kama kembrenga qur'sunuku I hanqe a kurenka humanen kamasa I hanqe kurenka humanen kama kembrenga uti medangan iti o qur'sunu on kahumame o suka humante on diga muhammadu gaja wa obane here o demandanu lehrunga oro serbe nuro mena on kinya iqana ni mo onsuro nin kahoy qomi kinana ta qablan seru aro tihama ta qablan seru aro al ahabis wadi serbe nuro qabla bil al ahabis kun kana in kahoy itikem bitani mantenga ati suganu benugo oro mena kun kana kahoyre o suganu kun kana kahoy kembere na kenno qusu safwan ari monsuro na diga kata sugana wati kana Abu Izza adi monsuro ati Abu Izza o demati annene anni sirai andiga min wono serundi wa an suge wono serundi Abu Izza al-Jumahi akema baga banu Jumahi qablani adaga ta Abu Izza tani u dema tunenwa kenna ngale ngarata nano wati kana musafihi adaga kata ken khana tiken kanu dema aha kembrenga ken qarani Abu Izza lahirungo kendo Allah harina kenna lahirungo Abu Izza Allah harina ken sawabun kite kankare ora ken koni ola la khiddan tuguri ora ko yinandi badiri kota Allah harengara kahirun tanyere serebe mana burawu kembirenga iga gemu himbere nanti bane su ango munanan kisi anandu maangasa kembira serungiri o kamanu du maangasa kembirenga maturungo kene Abu Izza al-Jumahi Abu Izza sirani miskine yanyi ho mayama wakenna ya lare muni ya garunye len ya garunya na ma kembrenga Allah harenga diga kata nan tani du mangasa aridu hinelo Allah harendi ala sehemo ko ahinengo na Allah harenti sehebe ata Allah harenga nati ya Rasulullah rakya ko Allah harna ken qarani islame ati ya Rasulullah ati ya Allah khihare atinge qoni atiken miskina ire ho honti ma wakenna ya ali ikurenga bene ille nyaru suka humantenya inya sigiran ni kai ho honti ma honti kane honti halle kemra talla harenna hunnan sirao ikama ani wara kemrenga arake ko ni watibe ahinello Allah harendi kenno ko Allah harenti tiwa wala te khay wallahi run sitini iro mena ana ma sire de man ni gaja lengi khalen balle ana ma sire de ma ni gaja lengi khalen balle Allah harenda kempa pen sahana kenkine kinga ya watu wa kahana dungeti kinga kembrenga sagen nan diga maka aga sagen nan diga maka akoni ari duriga baka Allah harenga jangin maka kore sunum pai kainu benu ko Allah harenda aro sugu ari duriga baka kunsu ko mande ma kembrenga mawati be Safwana bin Umayya ga kiyai nande Abu Izza ani dema tinenga ti serani asehen wono serundi Abu Izza ra Safwana jabi ati lahirun qawo ikru Muhammaduna ati badri kota iri keriga nan ka humana buruma ti Muhammadu honnan sirawo ike kama ni wara a honnan sirawo ike kama ni wara kembrenga tagra pape be sahana kiniya kinni ima sire de man ni gaja tigel lahirun ikru Muhammadu naare kembra Safwana magri awto sunu Safwana ta dangani aganu de matine nenga kembrenga
igana sage baga gajara ke iwa nyana banna iwa tunu ni nabureni iwa kunu maga tunu nabureni kenda nge hale agana to gajange kere ka iwa kore mutunu nan kahu i korenga ale nyaaru ku benu awo kamana njote udangani ni kembere nga tiwo le nyaaru ku tunu nan kahu i korenga agana sage agana de gajara ala agana yasire gana sage iwa tunyi ni nabureni iwa kunu maga tunyi nabureni kenda nge hale agana to gajange ndeka iwa koren kapa i korenga atoko kyari aw kamana abu izan nige aw kamana nige ma agawa natanini kembira agara natani watu be shetani ra loran kita shetani rari kenno qusui adunge are kannegin safwana nanti ay way dunge iwa de mana tinene kenno qusui adiga kata seruma ati badiri kota muhammadu honan sirawi ke kama tunye te ka igra korto tinene ti korte wawi ma ira kenya sirai tinene nga kembira muhammadu gari wara ita daga ni ti honti ma ani wara tigra tira korto tinene arakia ko semda kembrenga shetane katai kembra wa wali gajene keri au kapa quraisunu ku au baka duya ana dia duya badir uhudi quraini kembrenga alla rendi sahabanu iwari yana hilla qara abu iza al-jumahi iwari yana hilla qari iwa ngarndeliana igana ngarndeliga watibe iwa sitini asitinde nan ga sigindi alla haren jomena alla haren yaanga na sai alla haren ta dangan alla haren ti sabanunda tina kanin charbakai na matu wa saunu kembrenga kenno kuswa kule talarena honan sirawi kama tiwo tubini wonyana salami alarena mpiniya iwo tubini wonyana salami kenno koy alarenda digame wonyana jabi ken digame hadisa gumunda wutu kenna kangai alarenti la yulidagu almu'min min juhrin marratayn ati mu'min anta qini kumbaner tahilore mumina anta qini kumbaner tahilo anan kitelo kumendi sama khina qini kem palanan sagan kiten sagana kem kumi baneri alla harantu mumina anta kenya nade tahana anda luzuran ko ni o hinanga ora angra nan pinanga kem pale ora lahirun sitoro men anda lahirun guruja nan tlana ndia ka hukahirun na loga jahila qali kemra alla haranda nyamar nenkini tuna kanen charubakai kenno qusui ira kanen charubaga kule nan kula alla haranti ora o hinanga hinne en place ora kenyanda teka amatu kenno qusura kanen charubakai alla haranti kembita nymentengare tinayon kulan ina tamela yon kulan ina woro to kamundi ilota madina sirna wari ira kenya watibe kenya butin kutui munafiqun kanu kewre musiri abu izza al-jumahi ira yon kulallo tamenga na nyare tai madina noni alla arende ti janfanti serben go janfay nyana tugarun nikai kembra abu izza qur'an ay wo yan kama ken qur'an ay na kangai harsa suratu lanfaliri qur'anti wa in yuridu khiyanataka faqad khanu allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim ati igana lamurtu wangen jamfana Allah hare te qara Allah me jamfa nan same ke kane ira Allah me jamfa nan same ke kane Allah ru mafawun Allah ram mafawun diya te Allah to anan yani wakita nan yani kemere hegra kiten gutu mobe kenyani akite nkutu mowa kemere o maremu kebe gani qore sununga iri demandanu ken ahabi sununga nan kahu banu kinana ta qablan serunga ira jama khore kahuma me Allah renga jengenda kin uhudi me gajenga kembere ira jama khore kahuma me tar khugumunda ko yinnanti ira wujunu siki sire ira kenya kahuma me gajenga ngan kembere wujunu siki sire keri ti kamunyer sire wari me andor ke kun su kahuma denga magandor gumu kun kamunyer sire wari kamuhili sire wari kun singama sigumu kun kamuhili wari aro hono no kungo nyumu kama hono no kungo itanga tagumungare nyumu gumungare kasigumu kunyi kamuhili serai ujunu sigikero mena kempale iti medangani tombu to hankan suka humantenga ombu to hankan suka humantenga omo kute to o ankawana mbuti sembe sui ombu tikenga nasa wengara nabre be kahuma me igatlana volontaire kana ngwi nabre ke gawo mosiri ima kenya ho sabura ti wodigana Allah haren gaja na hinya ma pew na salama o ke me hinya ma kembirena
gemari nanti imbu iro ikagumu iri yakunna mbu nande gajen khuraini ken sababu na kangai yagaruku igara da gajen khuraini yiwon ya kaimo khuraini yiwon ta digana wurnu iya kanjoni yu khore anta digana wurnu gajaranga na ya kan to siki iranya ke asabura ti yakunna mbu nandiga purge inu kun sago ni gajenga kemda yarumbu nan kahiya ti gajen ke ayungu mauni koma ira gajen ke yungu maun kini Abu Sufyan bin Harb ira yungu maun kini ke ti kenya sabuni Abu Sufyan abugu ke kotanga aka gumengo kapai kenya Hindu bintu Utba kengo kapai ati Ikrimatu bin Abi Jahali ken kahana yungu mewe ken kahana bu nan kahu ikagumen akagumen kahu kapai kenya Hakim bintul Haris bin Hisham الحارث بن هشام اللي نعرف كانوا محكم يا كانوا كباي إكرماتوي بن أبي جهل كمرا كبنا الحارث بن هشام يا كان كهنا بو كيكوتانا أكا غميو كباي كان فاطمة بنت وليد بن مغيرة كانوا كباي كمرا كبنا صفوان بن أمية كان كهنا بو أكا غميو كباي كيني بارزاتو بنت مسعود كينو كباي أرو عمرو بن عاص كي كوتانا يا مسلم وهنا أكين قهنا بو ننكو قريس نقول أكا غميو كباي كيني أرايتاتو بنت منبح بن الحجاج كمرا ترغو منا كوين انتي طلحة بن أبي طلحة كمبو أرو أبي طلحة طلحة بو أرو أبي طلحة كوهل بو ننكهو إكاغمي سلافة بنت السعد بن شهيد كيمو كابيا سلافة الأنصاري كيكو تنين أما سلامة هنا قهيدا عليه كسوني سلامة قاكيبه غني أكاغمي كي كنسو كلا بدري ألي نيو سيكي كون كانو كلا أهدي كيمرنا yaaru benuga bugu kembrenga iggaben mosiri hokana no wodi kenda Khunas bintu Malik ken qahana bugu kapiya kahunu yaaren gabe kumbugu nan kahiya ibu mena kangai purke nu sagondi ikina nu ganda wurnu mobe purke wodi ana Allah harini sahabanu wodi ana ihinya ma mobe ibu mena ke kemro mare harsa akute ngono kamisan singabo ولني خليه سيني ردوا ونقرنا اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيد